Oku nuko rufura zo muri Mbara zasiba kandi abarukoreramo berakirire tubarukumanya ubu baragaruka gukora. Tunamanya kigenda mu maaso kyonna oba okumala budde ki oba tugala kiseera kita tunnakitegeera. Teekateeko kibe kiringu kukyakuye nkibasika abasawo biikirize ebicweka bakwate enkaruti katugeze nka Mbarara City twine baje eri Mbarara City biikirize ebisoro bya Mbarara City babibagire omu rufure ya Mbarara konka biguma mpo bitakutambura batakwikiza nte kugitambuza ebagirwa mu mwanya ogwo abo nsonga kuko buri urwire twina abashaho babasa kucebera baje ngo hatampa ntubasa kubaga iki bagibagire mu mwanya ogwo bagiguriza mu mwanya ogwo kutari kugitambuza kuba kutina kutambuza urwire then na kiruhura yeri kiruhura baje ngo bine rufure yabo babagire kiruhura ente zabo zikomaho hatakagente yarenga omuri kiruhura neza handi ababaji omwanya ogwo nkirebeka tubo bonka aberarikirire Mbera sinungi naffe tuvuga boda wano tuvuga abasabaza ab'ennyama ab'ebirenge abatambuza amahoteri naffe kati tubitegeera kwetwaza munakaroza kubonabonana n'ebikoona n'ebinyonyi byona kugira ngo urufura ibene yambi twita abantu ba Uganda twenka sano kuya ikizibu kiruho nko mutakuba nakore senta akazi yakazimaraho nuwakwiza kutina Uganda eje twaza ombutare na munonga ubu burukuguza inyama aba nabo nibagira ngo ebintu byashoba kirari cyamanyi kiriwo nobyecho program y'ingabo yimiride gamba yembera yombi sawa busabiri batukendereze kunna kuzibagenda kutuba mbera yo nimbi abo kwa twina abakozi bararengana bishatu nabandi kandi warabina amakabi n'abana bine school fees nkuba kujiha so imbera yo tinunja sachi twakira diviyo wambarara hamwe na city kandi abanje kushobora abwaci ebyona bari babikora nani nshabangu iwo munyambara aho rareba umuntu na leta mate na leta inyama na leta ki ebyo byugambo he tushene kuba tafutambuza gambira mu police akureheye gambira police station akureheye gambira ba security nito tutera amasomo tubase kurwana soburwire kugira ngo ntwanga abantu batakora business kwiyeho turiyo burwire bwagumaho business nefu ebikwatirine n'indwara yenje na munonga ari watakujimanya ebi nabyo banje kubishoboreraho amatungo ntugamba amatungwana ebukabana by'amatungo agakwatwa burwire ubu kandi agakubuzangara eyo kubanze no kumanya munonga nempe ya kabiri nembuzi ya kashatu nentama ya kana nempuna bwe nico kurebera kutkubantu gezaho kwerinda urwirobo rutsinge bintu ebikorwa mu mirimo ekwatirina n'amatungo agwe cyo kurebera amabatiro gente na nempunu nembuzi nentama Abwa TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbara.